Rufu rakaitika Gondola district Gondola muchimwe muno. Zvaraitika kudaroko kuchizooneka mashasha amweni anooneka ngezvekunamata echiti tinokwanisa kupurumutsa muntu wafa. Antu angatiunganai, antu otoungana ranga zuva rechitatu kuenda kuchivhumbo. Paakaenda kutsvaira paguva angati nhatakwarai mavhu apo ise mutumbi apa zvese nozvigadzirisa. Aizotoprofita kuprofita kuda kudai nhata kuda kuprofita kuda kudai nhata kuprofita kuda kudai nhata. Mapurisa angati mukakora mupurumutsa tinokusunga tinda muchiri. Zvakaramba zvese kuprofita katatu karangoma zvikashaya basa. Uzotosunga watoisa mujera sei ari kujera. Kwando mukuru wechechi. Chechi kamari singamboita. Changamire uwo wakati Jesu akambomusa Lazaro afa 3 dias. Uwo wakaenda pa 4 dias. Zomarongo muna muvyavigo ne. Akati nini ndiri wakaka wa Filipi profeta enviado por Deus, mtumwa wa Mwari. Fosholo, fukulanyi. Kwa mwini matumwa haya, jiko banga maningi maprofeta ido hasha jino ya maningi. Vandu kawafugula. Wena matai, shuka Jesu wakati Lazaro muka. Ngana muka ne. Ngana muka ne. Vakati pa daba tezo muna pa filma. Wakati mafuti yawi. Ate ku polisi walamuka DM mwana lume profetiwo. Profetiwo hasha ya. Mfatize galana wakwanya. Magayo kwanya. Deixa filmar vou. Bebe mano curiosidade. Vamos ter a mesma fé. Amado, vamos ouvir aqui. Vamos fazer barulho, vamos ouvir. Deixa o homem orar. Pedimos para abrir a urna. Abrir? Não. Põe do lado. É para abrir a cara? É para abrir a cara? 11. Abre a cara. Os caras fugiram. Amado, desculpa lá, vamos ouvir aqui, vamos ouvir. Tá mal cheiro. Mas vakare munyengetero wedu kuti Mwari munozomnyengetero uya nokuti dai vakarurama munoti Mwari tinouya pachigaro chenyu pazere netsiva tinokumbira Jehovha zita renyu ngariratidzike zita renyu ngarikudzwe kuti nyika yese izive kuti imwi Mwari mune simba. Tiri kunamata muzita raJesu. Kuda kwenyu ngakuitwe. Mwari makataura kuti nofei kuda kwenyu ngakuitwe. Tiri kudana zita rehama iyi mambo wemadzimambo ishe wemadziishe isusu atingazvigoni sezvakataura Ezekiya vakati kuti isusu atingazvigoni.